Onde igerio bya KPSEA na KCSE bikwambiriria kiumia giki mubunge wa Igembe North Julius TATITUMU na wa kuorotwa DOROTHY Muthoni ibakwenda thirikari yongere kigina kiria arimu baria betithagia na mbere igerio bya primary na kinya secondary. Boniface Mongera ni agutariria. Rombare obunge wa Igembe borogoro bona Julius TATITUMU na obunge DOROTHY Muthoni okorotwa barabara arimu na bashoka batongere bamwe arimu iborite thirikari thiro ikiongera mushara arimu bonde barabakethira BAMAKAA na kurungamirigire bimwaka jojo mathugare jabo baire ijangwanene na wendo ne rombare arimu baba ingi barakwithira BAMAKAA na kurungamirigire bibi kinyethira inkuomenya examination council ne thirite process ya budgeting yao na iba mithithetie ende imbije guteaga kantu kanini on request karabomba kuongerwa nikenda kinya bo baigwa bai comfortable na baita ngugi yao na njirerea yagirite kou iba kundi serve ngugi thaira very strenuous Mongera very strenuous kigerio kegete MBCD kira rasima ja KCSE rasimo tege each sentence word for word nikenda umba kwa mwana kiria akundi serve inguge thaira na inya ketha ukiumbika kuringana na Kenya National Examination Council no integere mateta yau na arabomba kubwithia adjustment kidogo hapa na pale ete makosa nonto arimu no bo stakeholders ni bo baritanite na kinya bakarinemerito boya kutitha kwina makosa korero mwaka muthiru arimu baraba maka magirio jaja ibethiro berungamira katikati na bagoma nonto bonto buruga mushara jojo tithau ni nyankorokia nto gwitira ngugi gutathongi na nonto bogetumia ikinande thirikari ni rombi onto bobo bukethira bugishokera kaire union iba umire beta ba negotiate for a better package for their members and process yete bwirete ku interfere na process ira already yambiritie ya ana bathithia kigerio na kwewa mpumi ciao igita riria ribwirite na mbuge ibo bwega kinya na arabeta marking center siu conditions na environment yao nithire comfortable kenda bomba kuigwa by free by comfortable bagita ngugi age ya building the nation aritwa 965 501 bakethira bekaria kirio KCSE arentagaro wingi naku aritwa 1,333,913 bakethira bekarira kirio KPSEA mwaka jojo okorerwa gutithira kuna kirio KCPE jawithire ndiruke nafasi kubata kia itarirea muno itarirea kierio tukimenya nikyo kierio kirakina aritwa baingite na Kenya bena itarirea na environment nja ya kubwithire kierio kyo igitarerera kigerio ndiburomba eni ana aise time encourage mwana mokero kere rombe ni nwe no mwe bira bionde akwenda kendeta kuthithia kigerio in a very conducive environment nke reporter ndo TV kumaja kingine na kine kimushusho Nairobi mbita Boniface Mongera.